Prijatelji fudbala, svakog časa treba da počne drugo poluvreme između večitih rivala, fudbalera Crvene zvezde i Partizana, a vidite na južnoj strani tribine šta radi razuverani huligani. Mogu slobodno reći, to nisu navijači Partizana. Oni sa klubom nemaju nikakve veze. Iz čista mira su u toku poluvremena počeli da bacaju kamenice na miliciju koja se nalazi okolo igrališta. Milicija nije htjela da interveniše, pustila je ovu razuralenu masu da lomi, da baca i evo vidite šta se događa. Fudbaleri jednog i drugog tima nalaze se na igralištu, na centru je i sudija Zoran Petrović. Da li ovo huligani sa južne strane tribina pokušavaju da prekinu utakmicu? Crvena zvezda vodi sa 3:1 posle prvih 45 minuta, posle mnogo bolje igre, ali i Partizan je imao periode svoje nadmoćnosti i Partizan je konačno postigao jedan gol. Gledali smo zaista fair, sportsku, korektnu utakmicu i nije bilo ni jednog povoda, ni jednog razloga za ovakvo reagovanje. Za ovakvo reagovanje, kažem, grupice od jedno 1000, možda i 2000 nevaspitanih, neobuzdanih, huliganski raspoloženih ljudi kojima sigurno nije mesto na stadionu. Da li će neko intervenisati iz uprave Partizana, recimo, da dođe i da zamoli tu neobozdanu mladost da prekine sa lomljenjem, sa bacanjem u teren svega i svačega. Evo vidite, to su te kamenice koje su minut, dva pre nego što će igrači izaći na teren poletele na nekih 100-ak policajaca iz čistog mira. Ako sam dobro čuo, službeni spiker poziva sve igrače da izađu sa terena i to bi stvarno bio skandal nad skandalima. Evo sada policija interveniše. Ali huliganstvo ne prestaje. Sudija Petrović ide kod delegata utakmice, a to je Tomislav Trošić iz Trstenika. Da se konsultuje šta da se radi, traži delegat da policajci napuste teren i da da znak za početak igre.